Judul sadua Ilutung teken kekua memaling isen. Ilutung tekan ika kua memaling isen. Isen. Oke, selamat Oke, ya. udah siap untuk ya? juaranya. Udah siap? Oke, sudah semangat? Yakin? Oke. Oke deh. Oke, dan langsung saja kita sambut penampilan dari juara satu lomba Mesatwa se Kabupaten Buleleng tingkat SMP. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Inge, ida dane sarang sami sanewang yang titiang. Ring rahine sane becek puniki titiang. Jagi ngaturang satwa sane mamurde. Ilutong teken kekua memaling isen. Kecerito, ada lutung mesawitra teken kekua. Sedek dina anu, ilutung memaling isen di Tegal dan nedukuh kantungan ngajak kekua. Ibe lutung singkeh ibe ngelah rasanya dini memaling isen di Tegal dan nedukuh kantungan. Musaud lantas ilutung. Weh, biasa genjo. Yen waki sing memaling isen dini di Tegal dan edukuh kantungan. Sino subuh waki lakar berat. Apa waki lakar ramah. Tingah waki dibi. Ajen isene jani subuh mal pesan. Tawang cail kekua. Ajen isene jani subuh ulung dah seyuta utawi 80 juta. Wakene buron tiwas. Apalah karangon melisen. Sedang itehe ngokoh isen. Londas teke dan dukuh kantungan. Ditu ilutung encolang mekecos keteng kedua punyaan kayu sambil megendeng pupuh durme. Nah, kene munyen pupuh ne. Jero dukuh puniki juwe pirengang ika kue ya menyingin debat tentang kulak ilutung iya bubuan monek di kayu ya menyingin dukuh kantrungan nyen alih jero jani doane dukuh kantungan ngenggalang kabang tengkulak bakatang ilutung iyo kijab laut abane mulih ne nekajumah ne dane dukuh kantungan ngauken pianak ne sane meparab loh ayu kantungan. Waduh ne dijo ngelapi anak abesik. Loh ayu. Ne jani mai pakin bapa loh. Ne bapa ngabe ke kuah besik.
Jalan dini tampah, aja ke ngai lawar. No pengide bapa ni jani, gak enang bapa basa. Gitu dane dukuh kantrungan, ngaukin pianak ne. Ika ku celepange ke tengah kerangkengi. Laut dane dukuh kantrungan, ngenggalang ngalih kulit biu teken kulit bantal. Manut pengideh ne ika ku, ring dane jero dukuh kantrungan. Dan penan saget teke ilutong. Gitu ilutong teke sambil lange kedek ingkel-ingkel sarui ngeros. Hei, tong ibe ke ku. Koden wake ibe suba bangke. Mesaut lantas ika ku. Apa? Wake bangke. Karbangkange wake. Meh ibe lutong. Pelih pisan tetengar ibani. Wake nasing jemati ange. Wake nala karantenange ngajak lu hayu kantungan. Wake lakan ngelah kurnan jegeg. Netoleh. Wake dini mau rebana maman. Cai nu kewah ngalih hamaman. Mai paken kerangkengi. Toto iwasin lu hayu. Sedang nang wake boreh. Ilutong lantas metolihan ngepah. Ngedel posne ilutong. Duh Dewa Ratu. Yen tiang jani nongos di kerangking ini. Kengken jelegan tiangi. Dadi beburon. Gitu kenahne ilutong. Tur ilutong ngomong tekeneng ika kue. Nah, jani kene ke kue. Tutugang subelegan ibani teken kai. Jani kene. Wake jenyiluren tongos caini di tengah kerangkingi. Laut mesaut encol ika kue. Nah, aman keto encolang nak ke buka jalanan kerangkingi. Ditu ilutong mesepan-sepan muka jalanan kerangkengi. Laut mecelep. Ika kue nyelisih pesu adeng-adeng. Gelisang satu. Dan niluh ayu kantungan. Mesepan-sepan ngai base di paon. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sarang sami. Nyen sani uning. Yen ngai lawar, napi basane. Ge, base genep. Luh ayu, ditu ngai base. Subesuod ngai base. Lantas ia mejalan makin kerangkengi. Beh Dewa Ratu jok tengkejut pisan luh ayu. Sawire sani tepukine. Sing je kekue, sing adelen tuah ilutong nongos di kerangkengi. Ditu laut luh ayu. Nyerit ngauken bapane. Bape. Dong tu toleh tu. Ada lutung di kerangkengi. Nyajak dane dukuh kantungan ngadeng-ngadeng. Aduh nih lu hayu kengken nih. Adi jerit-jerit ngauken Bapak nih sedang ngopi. Di bale nih darang roti panesa padane cara jani nih. Ipidan jajelak lak darang kopi. Nih jani roti panesa bakat ajeng. Nah ini ada apa cening ada apa. Tope. Ada lutung di tengah kerangkengi. Kune bapak ngabe ke kue. Mesaut lantas dane dukuh kantungan. Beni sedang melau angon olah-olahan. Ada lutung mokoh di kerangkengi. Ningah munyene dane dukuh kantungan buka gitu. Ilutung lantas nimbal nyawis. Inggih jero dukuh.
mangde unin, yening jagi ngolah ulam lutung, mangde rasanya tenpait kadi kantuali, mangde bacin titiangin nenten medal, mangde titiang padem, tur olah-olahan tiangi rasanya becek, niki ikut titiangi, bedaji gilingan kapas miwahduk, laut kenten tunjel. Gelisang satu dan dukuh kantungan encol medbad ikohne ilutung laut keenjutin. Sube gede api nih ilutung encol mekecos kedua punyaan umah dukuh kantungan nih. Ditudukuh kantungan mekwewengan ngaksi umahnya pun kebakar ban ilutung. Nah, timpal tiangi aja mekejang. Kitu subuh upah anake belog. Ngugu munyi manis. Tuare tawang ejetne kebandilin. Napi jamunyi patut pinahin malu. Apang pusing gangsaran tindak nanging kuangan daya. Inggih, idadane sareng sami. Wantahasa punika preside antuk titiang ngaturang satu sane mamurde ilutung teken ikekue memaling isen. Mogi-mogi wenten pikenohnya nih. Kelungkung Semarapura kirang langkung titiang nunas pengampura. Puputang titiang satu puniki antuk ngaturang parame santi. Om santi, 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 om. Baik, itu dia penampilan dari juara